Allin punchay runamasi kunandia noganchik kicharispa kasun Dios qillqas kanta. Tinkuna kullasanchikta hichari chayqa kusita apamun kawsayninman seguro kankunamanpis. Kunandia noganchik mas aspa kasun kay iskay carta Corintiuta iskay niyuk tawa chillasqan nina hinata. Kay kartata qillqamusaspa ancha tataq llakikurqani sonqoypi mayta waqaspa manataq chaytaqa llakita munaspachu qankunapaq qillqamurqaykichik astawanqa yachanaykichikpaq may hinatachus qankunata munakusqayta. Apóstol Pablo kayta qillqarqa munasqa kuyamasi. Payqa nirqa kay kartata qillqamusaqti yakikurqani waqarqani qankunarayku. Pero pay nirqa mana chayta yachanaykichispaqchu, mana yakikunaykichispaqchu. Astawanqa yachanaykichispaq mas katachus qankunata noqa munakusqayta. Pay munakurqa tukuy cristianukunata, pay munakurqa imaynata Diosninchik munakurqa tukuy runasta kay pachapi. Chayrayku k'amispa karqa Corintios llaqtapi hermanusta nispa. Qankunaqa runamasi, pampachaychis imaynata pampacharqa huchasniykita Señor Jesucristo nispa. Gracias taqoychis paykunaman. Gracias taqoychis Diosninchik tataman, porque payqa respeto yuhkanatian imaynat papasunchik tatanchik ahinata respetanatian payta nispa. Chantapis nirqa qankunaqa siniykichik munakuyta runamasiykichikta chayqa entonces kayta ruwaychik nispa. Mana facilchu munasqa kuyamasi. A veces hucha runas kahtinchekqa t'antata hayway munanchik munakuyniyuq runamasinchikman, pero kiskata haywasanchik y chayqa mana munakuyniyuq kawsay hina munasqa kuyamasi. Ama chayta ruwanachu, munasqanchikman hina, kawsasqanchikman hina, Diosninchik sonqonchik ukhupi kasqanman hina kawsanachik tiyan. Chaya chay kasan kunandiyapaq kayakama.